makha khongdon yaramdai gi chawthokpa sida pixel laga simai nong chawthokpa pencil la kitang soi gi sketch pen na semdokani ko ai gi se kitang mana da boko ta bodo simai na ku gi sida chawthoe ai lai re aba lai re mabu mai kitang kwang ka kare ko phaigan mai pak thoi swai da yam pak thoi maning da mai chali swai da lore sidegi makha kumda karani swai da chawk thurani ai tak law na kuchen ba jaga am lai bani ko sidi round check loi bu kuchen le chawk thure chamana na asongi mokong mai lai re swai chawk thure kuchen le khongdo khongpa ha pe mamai ha pe mamai ji mai sang sang na matu se ko mamai matu ji mai lai sidai da pambom da phabagi sumaina sumai to ma phai ko pak na pi ama sida loire sagolmee gi outline yek ko sida loire magi puk shape ta sumaina kogi kitang oblique so mapa da saru kitang ui na ko adu hale anu pencil gi mami sing asi muthalasi mai này hojik color thaba horasi background na dum hapsan si ko background ma chama khoi ma ga sumaina u ma hapsan ji mamang du u ye ko tang re ko sumaina tak kuchan ba amu wang khalak ba amu sumai kakat ba u ma ko si sumaina jing khadang jing ni smai usom da wai man bam ha pe kha lap to ko sidai da su wai man bam ka khale ai mamang ga hai khale ko sang kha kum thare som da som ka khala khal chaw ba wai man bam ha pe ei ma ko ko smai na ma kun hut pa gi dak ta han ba yai hai da ko ai na smai na kitang degi u gi sidai da join wai gi karak sidai smai tak law na wai na marak da smai phai na ugi mapugi kanon ko mami ni ko se smile le makong ka su pambi ya magong hole mai su hole sa khazi da chingam ure si mana ji sai da samjal si sumaina maning da sumai sa khre ko adagi masana join to ba mapali sumaina mo kupsali natra manana mai le re ching ji sumai sakre sing ara pa masa ma hapsale mom adagi chingkong da leibo u sigidi kupna to godaw ni ko round je sumaina kumda ba sumaina ka khatwa khara yam kumda ba khara yam na ka khatwa sang sungman ma na haloi to bo ko sumai le re mai lại đấy mặc khung và pa hấp dẫn đấy u mặc khung và pa xoay xin là mai lấy xin là làm ba và đúng có hình này quả
sky blue hana tairasi usidagi sky blue machu se laure sky sidagi han hore mathak se khara mamale mathak se sumaina khara mamale makha jina khara light oi thore singpong yor sing maton yor ko si light oi thorokani mathak tana khara kan namgani sumaina marak talai su taisale kitang marang langwa mala su phahalle sang mana halle sumai lai le mathang da u mana hapsalasi sumaina kacin yohole to sumaina color hena chusan baji sumaina scale na natraga khutna photo su yai ko sumaina kheto amba sumai lai re mana hapsale aching bo sai ta ya modum ching si amadong ching to ya de only outline mapa ma khakta dani khoina ching bagi mo on thoi ji ko na tradis mai dum ching ga do ba to smai na sum ba outline mapa anak ko si di smai na mo outline di matung ina ching ba natraga di smai na dum ching ba ko color si machin pang ya machin tumdraga di outline mapa ye ko nungai roi henjan bani hekta mai lai re second quarter muk loina chang mana hale adagi dark green amuk set pigani dark green je laure aduga makha thang baji dagi sumaina
sumaina outline mapaje mamale makha mamale branch ki karak sumba karak matai branch ga thangnaba sumaina leire makum ai hen bata ju kam thoni mathang da brown nam taisalani makum ki brown je taisalani mai leire branch si mana de hen to handana brown machu jina sumaina loina taisale sumaina loina yeksale hujik branch sangbo loisale sing amuk tere si dark blue loraga sing si pa na taisalani yam kana namjal loisi makhong mapasi thengdanaba sumaina hana kitang somdi yektho amani ko adorgadi somdagi taisanbada yaudredana ko sumaina hana chingtho amagadi somdai chingakbada asi u yauna chingchandredana koina amaina outline mapasi hana uga thangna hana taklauna chingtho makra mai leire chang mana hale
sumana sang manahale loina chingkong da leiba u sing asi amuk yeksalani first coat masigi color sina mo kitang chubo wali aduna pressure kitang kan gani mai này hꯧꯖꯤꯛ ꯁꯒꯣꯜꯃꯤꯁꯤ color ꯇꯩꯔꯁꯤ skin machusina mamaisi sumaina taisale yarigai mamit mathak skumda taisaloisi mamit maramdi mamit che ngauna amadi muna laigadabnina skin machusina am taisaloisi ada outline su mayek sengna uroi sumaina leire mangak yeksalle body yeksalle swai dagidi ngograni ko masa swai buktang skin machu oini sigi makha ta abdi mango magi sagon gi makha gi body sagon oriba body gi saruga sidi white oikrani sumaina mi gi body gi saruk loisale sagol gi yeksi sumaina sagol gi saruk si angau banina makha makha thangbada gray na sumaina set thagani sumaina outline mapa da khara gray khaga hapako sumaina mathak thangbaji madi white oina dum thamamani maramdi mathak ti ngan banina ko makha je mambagi gray ohelini ko sumaina matai maruina makha gray na pamhalle sumai leire
sumaina tak tak launa chingkhale mamai gisina khongdon jina black haptoini sumaina masam jisu sketch pen adum hapselani black si sumai leire makhong maton sisu sumaina leire adagi magi makut ki mathak ta phari basi red hapkani machine to mansi na tragati wagani ko hauzik sak inchang tho'o kana hana sasige ahan hana sasira atumbi se hana sasira phai ngasi di khangani do loina mak hek cha thokke hai heloi taret na khoina aingonda oidaba ngangliba karigino hameng adu karisu thokte aingonda namthak tawbagi ngasi noi taret mak aina loina cha thokani nate nupa aikoi gi thawai da di kanbiyo ngasi di thingu amaga thauri amaga pirage magi body si kitang set hapsan ji makha thang wasi brown na sumaina kacin gumba mamit makha na ton makha akong karak kadang makha body gi marum khut karak maina kabuk set hape hauzik maning gi lampak grass sem hapasi maina color aten ba yam ten ba oraga dis maina phaina pairaga maina pak na han maron am aloi thaba yai ko api si so dum thajan si light green sina
होरेन मानदनब सेट खरा हापखिनी सुमाइना हाइगिबदुमाइना आउटलाइन थंगनब मपाजी सुमाइना हाना चिंथोकनी यामना कन्ना नमजन बेया दे मना बेया सोमदा चिंगकतोय दुगा मचु माननबनी सुमाइना हान चिंथोखरदि कइदौरे सोमदगी सुमाइना लाकु मतमदा यौसंद्रे मखोंगदा अदुबु मरांग लांगदनबा तो सुमाइना कन्ना नमजनद्रगदि सोमदै चिंगकपदुगा हानगी चिंगमिसिगा मचु मानहनबे याय आइना कन्ना नमसलुब तारगदि मधु लांगनी कारक्सिसु सुमाइना ये अनि युंगना याम कन नमसलोइसि sang mananaba mai này đấy सुमाइना मथक मथक थंबगा इसी दा ग्रीन जिना नापी का मानदना हुजी खरा कन्ना नमजलसी सी वर्दी खितंग खेनरेदना को नापी सिगा Poma loina taisale makha jisu thungna ba si outline ma paji mai kitang line am chingtho me somdagi ong chingjale hauzik dark green si lauraga makha amadi ugi marumda leiba mapa ga si mamhalle
sumaina marum rom sina khara kana namgani somda tamna pressure si yang thorakani somda kana namba somda yang na namba samana somda su sumaina marum da laiba gai si mamalle tang lang mo khot pa le ga su light green sina muk taksal ani sumaina u mana da di kitang jawak lang ba yai ko manam di mana gi marakta amam ba su yawi khara ngan thok pu su yawi tan ko u ai si da bo sumai lai re adagi u mo khong di sumaina da green sina phat mami phat Absale son sida zoom sabon megi mami semai kera mamhale sida sagol megi outline amadi color thabal osele moku ehen be also photo amsi sida loy Hauzik ekoi kaimi gi sagolmi yek pollution kre outline amadi color thava tamkre sumaina mathangi class ta su atopa character amamu puraga lake ngasi hauzik di sidalo selage hangang sa hauzik Angang sa ngasi topic asidi general knowledge mamang da suikoi Manipur gi oiba general knowledge part 1 2 3 khangmina kre ko ngasi part 4 amu puduna lagle Mamang kita yahaudaba question 50 mu puduna lagle adudi ai question hairage nakoi answer pi ba ngambre yung ko adudi horasi ko Wanda What is the literacy rate of Manipur Sinahang lisa Manipur gi literacy rate adu kaya no hanglibani ko Your time starts The answer is 79%. To the What is the total population of Manipur as per 2021 census? Dahil sa 2021 census ki matung ina Manipur gi apunba population adu kaya no hanglini ko. Your time starts. The answer is 27,21,756. 3. When is Statehood Day celebrated in Manipur? Sinang lisa Manipur da Statehood Day se karamba numita pangthokpage hanglini ko. Your time starts. The answer is 21st January. 4. Is there any connection between the hills of Manipur and the Himalayas? Sinahang lisa Himalaya ga aikoi Manipur gi sing asiga samnabra hanglini ko. Your time starts. The answer is the hills of Manipur are the southward extension of the Himalayas. Haibadi Manipur gi sing se Himalaya gi southward extension ga samnai haini ko. 5. How much percent of Manipur state is covered by the Jiribam plain? Sinahang lisa Manipur da Jiribam tampak na kaya mo kon bage hanglini ko. Your time starts. The answer is about 1%. 6. What are the natural resources of Manipur? Sinang lisa Manipur gi natural resources sing adu kari no hanglini ko. Your time starts.
The answer is 1. The land resource, 2. The water resource, 3. The power resource, 4. The forest resource, 5. The mineral resource, 7. The how much area is covered by the central plain of Manipur? Sida harise Manipur ki central plain na area kayam cover tawbage hangni ko. Your time starts. The answer is 8%. 8. Why is Imphal Valley called Lacustrine Plain? Sinang lisa Imphal Valley bo ikoina Lacustrine Plain haina karigidama khangnaribano hanglini ko. Your time starts. The answer is because it is formed due to the silting up of Loktak Lake. Haibadi Imphal Valley ase Loktak Lake na ising kangthakibadagi form tawkiba tapak oibagini ko. 9. Where is lignite found in Manipur? Sinang nisa Manipur da lignite si kadai da fangbage hangnini ko. Your time starts. The answer is Kangwai village in Sisipur. 10. Where is Hundung Cave located? Sina hanglisa Hundung Cave se kadai da laibage hanglini ko. Your time starts. The answer is Ukhrul district. 11. Where is the Songbu Cave located? Sina hairisa Songbu Cave ase kadai da laibage hanglini ko. Your time starts. The answer is Chandel district. 12. Where is the Kangkhui Cave located? Sina hairisa Kangkhui Cave ase kadai da laibage hanglini ko. Your time starts. The answer is Ukhrul district. 13. Where is Lokoi Lake located? Sina hairisa Lokoi Lake ase kadai da laibage hanglini ko. Your time starts. The answer is Bisnupur district. 14. Where is Sadhu Chiru waterfall located? Sina hairisa Sadhu Chiru waterfall adu kadai da laibage hanglini ko. Your time starts. The answer is Laimaram Senapati district. 15. What is the second main agriculture product of Manipur? Sina hanglisa Manipur ki second main agriculture product adu karino hanglini ko. Your time starts. The answer is maize. 16. What are the 3 important agriculture crops of Manipur? Sinang lisa Manipur ki maru oiba agriculture crop ahum ki maming hayu haribani ko. Your time starts. The answer is rice, maize, and sugarcane. 17. What are the 2 important agriculture products exported from Manipur? Sinang lisa Manipur dagi export tauba
maruoiba agriculture product ani gi maming hayu haribani ko. Your time starts. The answer is maize and ginger. 18. Where is rubber grown in Manipur? Sina hangli sa Manipur da rubber se kadai da hobage hangli ni ko. Your time starts. The answer is Jiribam. 19. Where is wheat grown in Manipur? Sida hairi sa Manipur da gehu se kadai da hobage hangli ni ko. Your time starts. The answer is Sagolmee and Kanglatombi. 20. Which state produces the second largest pineapple in India? Sina hangli sa India gi karamba state na kihong khwai dagi yamna puthokpada ani suba mafam da leibage hangli ni ko. Your time starts. The answer is Manipur. 21. What is the actual forest area of Manipur? Sinai sa Manipur ki chap chaba forest area adu kaya no hangli ni ko. Your time starts. The answer is 59%. Hairiba si officially announced ti tawdri. 22. Name the one and only preserved forest in the heart of Imphal City. Sina hari sa Imphal City gi mayol da leiba amakakta ngairaba preserved forest adu gi maming kari kawi hangli ni ko. Your time starts. The answer is Mungbahanba, also called Mahabali Umang in Imphal. 23. What is the botanical name of Yongcha? Sina hangli sa Yongcha ki botanical name adu karino hangli ni ko. Your time starts. The answer is Parkai Roxburgil. 24. How much percentage is occupied by bamboo forests in Manipur? Sinangli sa Manipur asi wagi umangsing na percent kyam kon bage hangli ni ko. Your time starts. The answer is about 22% of total forest area. 25. Where is pine trees grown in Manipur? Dahil sa Manipur da pine trees se kadai da hobage hangli ni ko. Your time starts. The answer is Ukhrul Chandral district. 26. Name the largest fruit grown in Manipur. Sida hangli sa Manipur da khwai da yam na hauba hai adugi maming hangli bani ko. Your time starts. The answer is pineapple. 27. Name the second largest fruit grown in Manipur. Sinangli sa Manipur da khwai da yam na hauba hai da ani suba mafam da lairi ba hai adugi maming hayu hari bani ko. Your time starts. The answer is banana. 28.
Name the third largest fruit grown in Manipur. Sida harise Manipur da khwaidagi yamna hoba uhaida ahom suba mafamda leiriba adugi maming hayu haribani ko. Your time starts. The answer is papaya. 29. Where are oranges grown in Manipur? Sina hairisa Manipur da komla se kadai da hobage hanglini ko. Your time starts. The answer is Tamelong, Jiribam, and Sisipur. 30. Where is apple grown in Manipur? Sina hanglisa Manipur da apple se kadai da hobage hanglini ko. Your time starts. The answer is Ukhrul. 31. Where is coconut grown in Manipur? Sida hanglisa Manipur da yubi pambi se kadai da hobage hanglini ko. Your time starts. The answer is Jiribam. 32. Where is pineapple grown in Manipur? Sin hairisa Manipur da kihom se kadai da hobage hanglini ko. Your time starts. The answer is Sisipur and Thawal district. 33. Name the district of Manipur that produces largest number of pineapple. Sina hanglisa kihom asi Manipur gi karamba district na faida yamna puthopage hanglini ko. Your time starts. The answer is Churchandpur district. 34. What is the approximate area of Kaibulamjau National Park? Sinhanglisa Kaibulamjau National Park ki approximate area adu kaya no hanglini ko. Your time starts. The answer is 40 square kilometer. 35. Where is Jiri Makru Wildlife Sanctuary located? Sida hanglisa Jiri Makru Wildlife Sanctuary asi kadai da leibage hanglini ko. Your time starts. The answer is Tamenglong district. 36. Who are the noted modern painters of Manipur? Sinhanglisa Manipur ki saknai raba modern painter kharagi maming hayu haribani ko. Your time starts. The answer is R.K. Priyobatra, R.K. Chandrajit Sana, H. Sam Sundar, H. Samo. 37. Who is the most popular pioneer painter of Manipur? Sinhanglisa Manipur da khwaidagi fawa pioneer painter adu kanano hanglini ko. Your time starts. The answer is N. Bhadra. 38. What was the main objective of Japanese invasion of Manipur during the World War II? Sinhanglisa Manipur da Japanese sing na landakibagi maru oiba objective adu karino hanglini ko. Your time starts. The answer is
conquer India through Manipur. India bu khudum chanabagi damakta Manipur da landhaba horakibani ko. 39 da when did the merger agreement between King Burda Chandra of Manipur and Governor General of India came into force? Sinang lisa Manipur gi ningthau Burda Chandra amadi India gi Governor General gi marakta inakhiba agreement adu karam kanda chanakhibage hanglini ko. Your time starts. The answer is 5th October 1949. 40 the when was Kangla handed over to the people of Manipur by Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India? Sinahang lisa karamba matamda India gi Prime Minister Dr. Manmohan Singh na Kangla asi Manipur gi miyam da sinakhibage hanglini ko. Your time starts. The answer is 20 November 2004. 41 the when was the INA flag hoisted at Moirang? Sinang lisa Moirang da karamba matam da INA flag asi chingkhakhibage hanglini ko. Your time starts. The answer is 14 April 1944. 42 the when was Manipur Constitution Act passed? Sinang lisa karam kanda Manipur Constitution Act asi pass tawkhibage hanglini ko. Your time starts. The answer is 1974. 43 the which jail in Manipur houses drug addict exclusively in Manipur? Sinang lisa Manipur da drug addict sing khaktabu thamliba jail adu hanglibani ko. Your time starts. The answer is Sajiwa Jail. How many MLAs are reserved for scheduled tribes for the Manipur Legislative Assembly? Sinang lisa Manipur Legislative Assembly da scheduled tribe ki oina MLAs kaya reserve oina thambage hanglini ko. Your time starts. The answer is 19 for ST. 45 how many MLAs are reserved for scheduled castes for the Manipur Legislative Assembly? Sinang lisa Manipur Legislative Assembly da scheduled caste ki oina MLA kaya reserve oina thambage hanglini ko. Your time starts. The answer is 1 for SC. 46 on which day Khongzom Day is celebrated in Manipur? Sinang lisa Manipur da Khongzom Day se karamba numita pangthokpage hanglini ko. Your time starts. The answer is on 23rd April. 47 on which day Jananeta Irabot's birthday is celebrated? Sinang lisa karamba numita Jananeta Irabot ki mapong numit se pangthokpage hanglini ko. Your time starts. The answer is on 30 September. 48 name the Manipur's first full-length feature film. Sinang lisa Manipur gi ahanba full-length feature film adugi maming hayu haribani ko.
Your time starts! The answer is Matamgi Manipur. 49 name the Manipur's second full-length feature film. Sinang Lisa, Manipur gi ani suba full-length feature film adugi maming hayu haribani ko. Your time starts. The answer is Rosendrogi Luhongba. 50 when was Mr. Manipur and Miss Manipur were first organized in Manipur? Sinang Lisa, karamba matamda Manipur da Mr. Manipur amadi Miss Manipur asi ihan-hana pangthokhibage hanglini ko. Your time starts. The answer is in the year 1951. Angang sa, aikoy Manipur gi oiba general knowledge kya ama khangminakhre ko.